yes bakunzi ba RN Citizen TV twongeye kubashimira cyane kabisa ko mwongeye kubana natwe tukaba tubashimira mwebwe mudahwema kabisa kureba ibiganiro byacu tubategurira hano kuri RN Citizen TV. Ngira ngo muri kumva rero iyo ni indirimbo ya Police FC. Police FC ikoze akantu mw'abantu mwe, ntago wenda ntago nirirwa mbivugaho cyane kuko abantu benshi babimenye, abantu benshi amakuru bayabonye kuri za social media hose byasakaye. Iyi nkuru yabaye kimomo, ikipe ya Police FC ikoze ikitwa Gapapu. Police FC ikoze Gapapu kabisa, papura Byiringiro Rage warugeze hari i Kanombe aherekejwe na perezida w'ikipe ya Rayon Sport Tade Twagirayezu, ndetse ari kumwe na Mushimire wa undi ushinzwe umugabo kabisa mubona ubyibushye ushinzwe kabisa ibintu by'amasoko mu ikipe ya Rayon. Polisi rero kabisa hano ikoza amateka, ikora Gapapu. Ntago ari ubwa mbere Police FC yabipapuyereyo kuko Rayon Sport n'ubundi muri season yashize yari igiye gusinyisha uwitwa Abedi, uyu nguyu wahoze mu ikipe ya Kiyovu Sport, ndumva ari Bigirimana Abedi kabisa. Rayon Sport igiye kumusinyisha avuye muri Kiyovu, ariko Rayon n'ubundi nayo Police nayo iza kumwiba gutyo ageze ku kibuga cy'indege. Biro ntago ari ubwa mbere Police bikora. Police isigaye yaraboneranye ikipe ya Rayon. Je kubabwira byagenze bite, byakozwe bite, Rayon yarangaye ite kugira ngo ibure Byiringiro Rage wavuye muri Suwede agakatisha tike y'indege yishyuriwe na Rayon Sport, indege ikamuzana ikamugeza muri Kenya, akava Kenya akaza mu Rwanda akakirwa na perezida wa Rayon ku ndege, ku itike y'indege basinyishije. Ni ikibazo gikomeye cyane rero, ni ibintu kabisa rero byaje kumenyekana ko Rayon bayitega Gapapu. Byiringiro Rage akaba yageze mu Rwanda mu masaha y'isa hafi saa sita n'igice. Perezida wa Rayon yari hari i Kanombe, ngira ngo muri kubibona neza cyane rwose, ifoto hano irabigaragaza. Bari bamaze kwiringira ko umukinnyi bamusinyishije. Byiringiro Rage byaje kugenda bite kugira ngo twisange ageze muri Police? Uyu mukinnyi akigera i Kanombe yabonanye na perezida w'ikipe ya Rayon Sport Twagirayezu Tade ndetse na Mushimire ushinzwe ibintu by'isoko ara muri Rayon. Bamujyana ahitwa Juru Park hariya ku Irebero, baricara baraganira. Rage barangije banamwishyurira hoteli kuba arimo aruhuka, ariko Rage baraho Juru Park ikipe ya Police yamuhamagaye ramubwira ati nyamuna twakubonye wageze i Kigali. Wageze i Kigali kandi twagutekerejeho, twaravuganye ukiri muri Suwede tukimenya amakuru ko watandukanye n'iriya kipe ya Sandvikens, none wageze i Kigali, turabibonye abayobozi ba Rayon Sport baje kugufata. Twebwe nka Police FC ibintu Rayon Sport iraguha natwe turabiguha ndetse turenzeho. Icyo wamenya nuko ikipe ya Rayon yari yumvikanye na Rage ko arabasinye aya mezi 6, nuvuga ngo ni phase retour yari igiye gukinwa guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi hafi kwa 7 kwa 6 nibwo shampiyona mu Rwanda iba igeze ku musozo. Byiringiro Rage yaraje gusinya amezi 6. Muri ayo mezi 6 ukuntu byari byifashe, uyu musore rwose cyangwa se uyu mugabo umaze kwigirira abana 2 yabyaranye na Keria, Rayon yari yamwemereye ko buri kwezi ku kwezi izajya imwa miliyoni 4. Ubwo nukuba n'amezi 6 birahita biba miliyoni 20 na zingahe 24. Wabyumvishe? Rayon yari yemeye kumuha umushahara wa miliyoni 4 ikamusinyisha amezi 6. Mbaza ngo yari kumuha amafaranga angahe muri amezi 6? Rekritoma bari bemeranyije miliyoni 25 mu mezi 6 gusa. My friend, rero yari nahebye
rero yarihebye rwose. Iyo ubona perezida ajya kwiyakirira umukinnyi nuko rwose, kandi rega Rage yagiye ababaza Rayoni ari muri APR, kandi Rage ntabwo avuga ko ari umukinnyi mubi. Rage ni umukinnyi mwiza, ntabwo Sandvikens yamwirukanye, ntabwo yamwirukanye abantu batagira ngo Sandvikens yamwirukanye, oya batandukanye basesha amasezerano, ni ibintu batumvikanaga, ariko ntabwo yamwirukanye, ntabwo yigeze imwirukanira kipe. Rage rero ni umuhanga, hari abarero ndi kubona bavuga ngo ntabwo bari bamukeneye, ngo ikipe itari imukeneye. Amakuru mfite ni ikipe ya APR yo nabwo kutamukenera si uko ari umuswa, kutamukenera na ba Nshuti Innocent baragarutse hano mu Rwanda baraza. APR nta rutayizamu ifite, iri gukinisha Tuyisenge Arsene ku 9 kandi ntabwo ari akina nawe, uriya Nshuti Innocent yaza akahatera. Si uko rero batari bamukeneye, ahubwo bo ukuntu bahisemo, ukuntu ikipe APR yahisemo, yavuze ko muri gahunda zayo nta mukinnyi w'umunyarwanda wagiye gukina hanze ngo agire amahirwe ajye gukina hanze asohoke, nagaruka mu Rwanda ngo ajye muri iyi kipe. Wapi, ntabwo bishoboka. Iyi kipe yavuze ko gahunda yayo niba umunyarwanda hanze byanze akagaruka mu Rwanda, APR ntago izamusinyisha ngo yongere akine. Ibi ngibi byatewe n'iki? Ibi ngibi abayobozi baravuze ati abakinnyi bazajya bagenda, bagera hanze byakwanga ati reka twigarukire muri APR tujye gusazirayo cyangwa se tujye gukinayo. Wapi, ubwo ni ukuvuga ngo rero polisi yahise ikora ku rutsinga, hamagara Rage aramubwira ati nyamuneka twaraguvuganye rwose ukiri muri Suwede, none dore ugeze mu Rwanda, ngwino tuvugane ibyo reyiguha, turabikuba, turaguha amafaranga ubwatsi. Rage yagize atya ari Juru Park, ari kumwe na perezida wa Rayon, ari kumwe n'uwitwa Prosper Muhirwa, ari kumwe n'uwitwa Mushimire, ari kumwe na Freddy, bari hariya, bari abagabo 4 bo muri Rayon bakomeye cyane. Yewe na Gacinya bari kumwe, kuko Gacinya bamufata ku kibuga cy'indege, Gacinya arahari ari mu modoka, niwe wamwitwariye mu modoka, Gacinya Chance Deni. Rage yagiye ku ruhande atereka njye mu bwiherero, ajya kuri telefone, polisi aramubwira ati nyamuneka reba uko bigenzuze. Rage yagarutse yahindutse, arabwira ati ndananiwe cyane, mu amasaha atarenze 3, mbanze ndyame nduhuke, kontara ndakanguka mpita nyisinya. Ewana mujene bafashe hoteli barayimwishyurira, ajya kuryama amasaha 3. Uragira ngo yayaryamye? Wapi, yahise baca muri humye, kuko bamwe nta nubwo bavuye kuri hoteli, bahagumye baramurarira, ariko ntumbaze ngo yaciye he, yabaciye muri humye. Umutipe ahita anyarukira hariya Kimihurura ku biro bikuru bya polisi, ahita ajya gusinya 1 mwaka n'igice. Rage asinye 1 mwaka n'igice. Rage bamuhaye miliyoni 80, miliyoni 80 kabisa z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka n'igice. Ayo niyo mafaranga Rage ahawe. Ubwo ubimenye utyo, nuko game irangiye. Abareyo bari bategereje kuri hoteli baharaririye ngo Rage araje, bashidutse babona ibintu birangiye kabisa. Rero ubwo abareyo mwihangane, abarimo bari bahoroniza ngo nta gapapi baye, ngo n'ubundi Rage ngo yashizemo n'iki. Mw'abantu mwe bareyo namwe tujye tuganira. Perezida wa Rayon yagiye ku kibuga cy'indege, Rayon Sport ijya kwishyura tike y'indege, yishyurira Rage, bajya kumutegereza ku kibuga cy'indege. Rage ntabwo bamushakaga. Rage urwego ariho ntabwo yakwicaza Haji. Rage ni umukinnyi ukomeye, buretse aze akora imyitozo kangahe, buretse uraje ureba, ahubwo polisi iraje mara abantu. Hari abari kuvuga ngo Rage ngo agiye mu ikipe mbi, ngo idahatanira ibikombe, ngo iki. No,
nashayininga nayo meza n'uwo mwaka n'igice yakinnye yanakina buriya ari kina abantu bitiranya umukinnyi wageze i Burayi hariya n'ubundi abagifite connection araza tere muri polisi ariko n'ubundi arimo arashakisha ikipe hanze. Ibyo rero ashobora no kuza agakina amezi angahe nko mu kwa gatatu kumva rage asubiye hari i Burayi, cyangwa se akina mu mezi 6 shampiyona yarangira ukabona rage arigendeye i Burayi. Rage rero courage kabisa abayobozi ba polisi coup de chapeau. Iyi ni inshuro ya 2 mu kubise gapapu ikipe ya Rayon Sport. Abari bari bishimye ati APR turayibabaje tubajyanye umwana. Murabizi Rage akora ubukwe afande James yamwemereye inzu, yamuhaye inzu. Ni umwana w'ikipe rero. Abantu baravuze ati bagacinya bakoza kana ariko ayaya polisi polisi FC hariya ikoze ifashe icyo bita wino. Sinzi umunyamakuru njya numvuga ngo agaseke k'amakuru ngo akojeje ibaba muri wino arandika. Polisi rero polisi nayikojeje ibaba muri wino irandika ibisinye kontra ya Rage. Ubwo rero kabisa tuvuye kuri ibyo bya Rage, ikindi wamenya nuko amakuru ari gucicikana nuko ari kuvuga ko witwa Lorenzo Musangafura Christian yamaze gusezera kuri RBA akaba agiye gukora kuri radio ya Sam Karenzi. Ayo ni amakuru kabisa rero ari gucicikana. Andi makuru twabaha nuko umutoza Seninga Innocent watozaga ikipe ya Gendarmerie ya mu gihugu cya Djibouti yamaze gusezera kuri ikipe kubera kabisa ikibazo cya mikoro ari hariya muri Djibouti. Iyi kipe yasabye Seninga ko Seninga yagabanya umushahara kugira ngo bakomezanye. Seninga aranga. Seninga aravuga ati wapi nta gahunda yo kugabanya umushahara mfite. Seninga ro batandukana. Ikipe kabisa rero Seninga yaje guhagarika imyitozo aravuga ati ngiye ntago nzongera gukoresha imyitozo ni ikipe mutarampemba amafaranga yanjye kuko bari bamurimo ibirarane by'amezi agera muri 3. Seninga rero yahagarika imyitozo, yahagaritse gukoresha imyitozo. Iyi kipe iri ku mwanya wa 3 ahagarikiye. Iyi kipe yari imaze gukina imikino 2 yose, iyi kipe itabona amanota 3. Ubu rero iyi kipe yari iri ku mwanya wa 5. Iyi kipe yari imaze kumanukaho kabisa imyanya 2. Seninga rero akaba arigereye Kigali yiyizeye rwose. Seninga yagiye ajyana abakinnyi ari muri Djibouti, dore ko uwitwa Nyarugabo Moise yari yaramujyanye ariko umukinnyi nawe mu minsi mike akaba arigarukira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kindi wamenya muri Rayon Sport nubwo babuze byiringiro Rage ariko Nsabimana Aimable akaba yagarutse mu myitozo, ndetse na Omborenga Fitina nawe yakoze imyitozo, yewe Muirekeve yakoze utwitozo tworoheje. Yakoze utwitozo tworoheje. Mbibutsa ko kuwa gatandatu ikipe ya Rayon izakina na Mukura Victor Sport hariya kuri Stade International ya Huye. Rayon Sport rero kabisa izagenda gucakirana na MVC. Rayon ari wo mukino wa nyuma ufunga Fazare, umukino wa 15. Ni utsinda izahita igira amanota 39. Ubwo APR ariko ku munsi wo kwa 3 yo izazamukira Rubavu gukina na Marine. APR ifite amanota 31 n'itsinda, Marine izahita igira 38. Ubwo rero kabisa nuko nguko byifashe. Tubashimira mwebwe muba mukomeje kabisa kudukurikira no kuri RN Citizen TV. Muri abantu b'ingenzi cyane kandi turabakunda.